Ki ay kami KHASI tagakam upgrade. Kajing Ialap election lang baka rensan kaman platform nagbenta ka 19 Jowai South Constituency kalalong hakim ti hall jang kadorbash ng kimusniang. Hakin kajing lang lay simbenta dari Kyrtong nagising beper-per kunto iba ke di kalsing pawa na KNPP uba asaran paswet nagasing INC uba ayay ba lang talang nagasing VPP baru Kyrtong shimet uba moonlight pariat. Laay por lay per minute ya uwe po uwe Kyrtong berpensengaw kajing tumujong ki nakabenta ka KHASI. Hakajing keren jongki hakan kerensan baru ki Kyrtong depan pau ya kajing angnot kajing temu terekam bat ki kam san hima sima hak ba lapan jingkershan ki nong shnong jong kathan ki musniang ke kongres waga VPP yale unok ka UDP waga MVP yale unok tangoro ini poin empat nyoy ke absolute majority yang ni ke por na tip hai te ne de dau em kami ki independent panen ki kami independent ni ke por yo dua ke post ko klik tu yang the council